tonono lamchago ani tini katar blog no bini hanya hade sa blog hepika tabuk berena ni bagai akhajak ang onek din no blog rok he balokha sabso di sakko mo no tabuk mungkin re blog rok khaisa lagia tabuk para kisah dari kan hendak sedap naik dong di ang beri bandong nongana tok harung tim tok harung nanti ani mama tirap bereni kata ini mama berkarak bukti ya tiga rejang mani yang berundak jak di bagai bonam berene tabu aku jak tang sa para batok berene kana jadi negatif akhir ketim aku ke harung nasing deh nama sana harung hatang kai sima beria mabuno wisai makna mahirok tong hai kai so tong ini tipro sarong no tong mahai jaga ro kolong ro ke jaka kolong tong nai ro ini bagai tipro sarong ne tong jaga ro kono ini sekitar bukerai ini sudah ini next vlog nono isi bajar itu bolong kita tempat jalan sematong karena bayi bos tutup kerai ini bayi bos kerai kono sekitar kerai sini para kota berna saja makanya kai mabet yang kuno media tiara bukaya anyway cung teman teman kira matong kukuk tatah lah Jini blog no jara sada ke tong na rokhe bu kisa je nang mane kisa share khai re de be like subscribe khane tapuk di edi jang usah tu masih pura prat phunu wan nong no gari lama thengka sungche jung konche konta ek konta rok jung himoi matama edpori sejak gari makanai cium kuno mukerung saya cini te pura sarotong na jaga mesin cia bahai bolong kai nunggu tama himba cini hirikisa pra anggus suka pele las karin bukuri gari bukuri kuno kure jani jan bekti solar inverter pai se jeng hotmusung itango resonda bo tabo kersira bo maine ke ba samake diesel pai sati mamusung samake solar bai tango fu